paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga umis-isem ka sumungad, Kwarog. Ay, no ada makakita kan ka adi mo am mo. Ibagada nga dakurkurang mo. Ay, adayo dayta, antay. Limpyo ka tao. Apay nga rod nga umis-isem kang agmay-maysa. Maragsa ka lang iti kuminto ti tao kini Anggal. Anya ay ati kumintuda. Hintay dyan ni Anggal. Tapno mamaminsan ti panangibaga kantay. Anya nga min ayaday ta. Kakaslaman interesado ak amangam mo. No kayat mo amamuan. Hintay iti ayan ni Anggal. At danangag ko ngayong baga ti tao di tasi Anggal. Anya day ta? Naglaing ka kano amang sulbar iti kaso dagito umay agdarum kan ka. Isu nga rod ang nagbalinak a kapitan ta nalaingak. Anya nga iti sikritaw. Saan ka mo't asigo na kasta? Nakatulong kanyak ti libro nga insagot ti gayem ka. Adu ati naadal ko ijay a libro. Mabalin ka di abuludak day ta alibraw? Di mo amo abasaan day jay. Apay kumasaan ko nga amungay. Amok mati agbasa. Uray amom abasaan ket di mo maawatan. Uray English, mawatak. English lang. Saan nga English? Latin. Ha? Ay, imposible. Mat nga amuyo ti Latin ng kail. Palpalaran kayo, may. Anya ka di day ta insang puumuan nakasakaw ba daw? Tagtagaray. Ada na silwak amusang ditadalan. Inalak. Taadubwag man. Irwar mo man, takita at tibagbagam amusang. Aguray. Tayo inayadag nga erwar dito sa akaw. Ha? Ay salbag ka. Musang ka day tan ka nurabay. Tagtagari ko nakmait. Basta musang day tao eh. Ang mga nuday ta jay kunada nakabulos arabi ti kaaruba. Birbirukan jay akin rabay. Kasano pa mabirukan na. No addan di tao eh. Apay, di mo na damag, alimmaing kano ni Kapitan amang sulbar iti kasa. Ha? Ado ka naw, ti sinulbar na kaso. Kanya ko mati koneksyon ti sinulbar na iti musang anasilwak ngay. Amangan numaamuan na asi katinangala iti rabi ti kaaruba. Kasano ko mati panakamo na ngay. Nasirsiri ba ngam dadya bating-ting? Di ka man ba daw? Anya kumangay ti pangatiwam kin ni Kapitan. Hey! Siga mo doon sa pari bating-ting. Nabartak ka lang. Awagan na kun iti bating-ting. Kasano nga, no, awagan ka mo't iti balbalatong. Apay, di mo amawahan na imas ti balatong paray. Bating-ting ay wala tamok. Anya ayat ti pinulutan mo, takas taon ay ti bartek mao. Hamangan no di ka pa'y nakaraman iti rabay. Naimas ti rabay, pinulutan ko paray. Nangalaam ko makit, awan tarakin mo. Kaslasaan ka, taga-away. Pinagbalin ko na musang, tinayaw-awan arabay. Dito'y siguro tinaggatangan ni Pari Badong iti arak nga ininom na. Anya ginatang, kuna na agumatang, iti inyawat kon ti arak, pimanawan, sana ibaga nga ilistak. Na, siniriban na kangarod ni Pari Badong. Ay, kalukwan ti ammo ni Kabadong. Kunwari, kautan na ti bulsana, iso nga inikak, tagayam, awan kwartana. Inton maminsan, ammo maun ti stroke na. Ay, wan maray, saan kunton nga ikan no awan ti pakita na akwarta? Nalalaingkat ngam siya kon. Ay, wan amaray, saan lang nga iso tinalaing? Ay, makapadidigra ti aramid na. Inton mangibagapay, money down, kunak, sakbay nga ika. Nagsabat kami kinikulot kitay. Kat damdamagin na, no adda ka no nakita tayo arabay. Puraw ka no ti Maris na. Kan nangisit ti ipos na. Nakabulos ka na. Kaano pa'y nakabulos?
Dakkel ka di arabit. Wen kanuan tay, di kadakkelan kanwa kalakyan. Ay, nadamag ko adadakkel apulay ti rabit dakulot. Wen tay. Ay masapol aduk talak no pudno ti atap kaw. Anya ti atap mo? E di nagsabat kami ni Pari Badong itay. Nabartik. Nakuna na, arabit ti pinulutan na. Oh, Nangalaan na ngay iti rabit. Katawan mo't rabit na. ay takaroon ti duk talak. Ay imbag ta nasabat ka, Maray. Adda ka di bagam, Kapitan. Awan matkindi. Ngam adala kayat ko amaamuan. Anya ka din tayo maris tayo pinulutan ni Pari Badong arabit. Dayjay kaday. Puraw ang nangisit ti ipos na. Ay, agyaman na. Tayo baga, Maray. Di nala impagangon ti lalat jay rabit. Kaslad na nakitak ang nakabilag alalat ti rabit ije rabaw ti kamarain. At dapay dut-dut na, Kapitan. Aramidan ngamin ti daddumaday jay akal lugaw. Kasla rabit ti mangikalugong ta si dudut-dut. Isumulagayam a pinanitan na ti rabit. Kaslaman linabusan na ta inikat na ti kudil na asidudut daw. Iyag munto man kanyak dayjay. Ta nagtulagan mi agatangag. Ited ko kan katibayad na. No kayat mau, inakalain tabayada maun. Adda kayat ko agatangan ngem awan pa'y kwarta. Sige. Ingkalain ta bayadak. Wan, Kapitan, ipan ko ijay balayo. Day, Mare, anya day ta igamaw? At dapay dut-dut na. Lalat ti rabit day tumaray. Pinarti ni Badungkaw. Gatangan ka no ni Kapitan day tao. Na. An-anwen ngay ni inting day ta alalat ti kuneho. Jakman amukan kwa na maray. Basta day tamot ti kunana ay dinagsabat kamay. Nabangsit pa'y mo't nga rod. Saan unay anabilag? Ay ipan mo man di tarabaw ti Sem. Adagdan di ta sikigan ti balay. Umuli ka, ta iparabaw mo di ta Sem. Madipay ti angot na. Ta saan unay anamagaan? Ayan ngay nga rod ni Kapitan, tabayadan na kanukanyak day ta alalat ti rabay. Napanen ije barangay hall, Mare. Surute mon ijay. Anya timbaga ni Kulaut ang kag, nagkapumot ni Tawi. Ay imay na inreklamo ni Pari Badong. Adda ka no ubing ang nakakita nga insako na tirabet. Insako na tirabay. Apay nga insako na, kat di namat kukwa. Isungarod apayabak ni Pari Badong tagsungbat. Marwam nga agala iti di nakukwa. Ingkakit ayapan. Unang kail. Kapitan, umay kuman alaan ti bayad ti lalat ti rabay. Addan ijay rabaw ti Sem ijay balayo tinasao alala. Ited ko ti bayad na Ang ibagam nga umay ni Pari Badong inton malam. Ta ada pagsaritaan mi dito'y barangay hall. Tay bayad nga rod ngay, Kapitan. Ited ko. Basta pa umayam ni Pari Badong. Di mo liplipatan. Ingka kano numalom ije barangay hall. Adda kano pagsasaritaan nyo kada, Kapitan. Ay nagsaya atay, no iraman dak mo iti pagsasaritaan da, i barangay hall. Anya nga ti pagsasaritaan mi aya. Kasano nga amok ngay, ingka atap no maamuam. Isaganam nga rod, tay kamayatan na ba daw? Anya, kamayatan ko nam. Di talang barangay hall. Apay, adda okasyon tapno agbado ka iti kamayatan ako nam. Apay, awang ka day, ti sa nga ilida akadwame ngagsasarita. Awan ti bagbaga na sa nga ilay. Da kayo la siguro Nagpintas nga ukin ti masabat ko Agkalkalawi ko pa'y. Pagkruya man. Nagpintas kan nga ukain. Nagamo ka pa'y. Alain ka man. Itugot ka, hindi papanak. Ibagak ako kwa ka. Ay na, nagamo kan. Nayaw awan sa nga ukain. Naglukmag kin burburan. Ay dumilpat pa'y. Kaslakit siyak ti amo na.
Mamati da pa'y ako kwati sa balay. Kat nagamumit kanyak. Ibaga kakukwak na ito yung aukay. Aw, apay asakroy mo day taukan ka, tataba daw. Anya nga ukin mo. Ukin ko day tao, ikwarag. Kita ma, nagamo kanyak na Ukan ko day tataba daw. Ay, agtal na ka man, kwarag. Kasano nga ukin mo? Kit adang arod kanyak. Nakarwar siguro di kulungan na kat awan. Yigmaw. Ay, agbibigbig ka, mate. Agtal na ka man. Di ka man mangistorbo. Tamapanak iya barangay hall. Uray sak, mapanak mo ti jay. Yig mo day taukan ka. Di mo kitain adilpat kanyak Kukwak day tayo. Nagamo pa'y kanyak day Angkal, ibagakit din ni tatabadong nga ukan na jay ukan ka. Kagat-gatang ko day jay nga ukan. Sapay nagnina ti pinanggatang ka, tada breed na. Awan mo't breed na day ito yung asap. Inapoy lang, tikang kanin na. Sana breed. Breed kunak, sana breed. Ure, anya ti kung kunam ko araw. Basta ukin ko day tayo. Kukwak, kunak. Kukwak day ta, kukwak. Ay, mabiit lang. Kita man no asino at talaga ti akin kuko dita. Sapay nagpintas. Kalawiki o akalawiki. Kagat-gatang ko na itanggal. Nakabulo siguro di kulungan na. Tawan mo ito ni di balay. Ay, yag mo pare. Pakanak iti tinapay. Tapno makitak no asino ti akin ukay. Marituyang, ano matiginatang mo ita? Word maray, inggatang ko tay intad kanyak ni Kapitan Abayad tay lalat ti rabay. Anya, lalatirabay. Tay lalat ti rabit nga insangput ni Badong. Ay, jak maawatan. Kasano alalatirabit nga insangpet ni Badong Mau? Istorya akton no umaya manun. Agap apura akpay nga main. Sigay, inakon ko kumaray. Na, itaman pa'y nga agdardaras ni Marituyang. Saan mo tin anak ki Maritis kadata? Win nga rod, Mare. Ikabilyo iti may sa asuli day taukan. Kabayatan apakpakanak iti tinapay. Ayabam paribadong no umaykan ka. Wala paray. Inyaki di. Sige. Ayabam mo tamadama amang mangan. Ukin ka. Umayay. Ukin ka. Saan nga umay? Ta saan nga ukin tinagan na? Mabit lang tayo bak. Bravo! Ay, nagtaray ti ukan anapan ka ni Polo. Iyawid kan, bravo! Anya ti mako na pare. Apay atagi ko am ti di mo kukwa. Ay, nagpintas mo ngamin pare. Nakaayat. Nagamo pa'y kanyak. Kasta dagidya klase ti asaw. Naamo. Ngam saan mo nga aguman? Ay, nagpintas kat day ta nga ukanan kwarog. Ibatik pa'y dito ibalayaw. Tada pagsasaritaan may di barangay hawlantay. Kitain niyaw ta amang ano pumanaw manan. Irikap mo nga miday tari daw Imbag di tawi tada kadwana. Numadlaw na ngawan kadwana. Ikagumahan na ti rumwar tagbirok iti kadwana. Ay, kasta ka day. Imbag tadi da pinidot. Tanag-cute nga men. Pinidot nga rod ni tata ba daw? Kukuha na ka naw? Naglukon apari ba daw? Ay, makalibak ka kadipay lang pare. Nabigbig ni kulot, jain la ko ni tuyang, alalat ti kuniho a pinartem. Awan may ti pinarpartik ako niho paray. Ada! Impalastog mo idinabarte ka na mas ti pinulutan mo ako niho. Daya, mitimbagak. Ay, nabaniitan kan iti bukod mo ang iwat. Nalpas nga imbagam. Iso abayadam ti kuniho ni kulaw. Taday tati nagnunumuan tayaw. Salbag. Agsida ka iti di mo kukwa. Apay nga ilakom tilala ti kuniho kin ni Kapitan. Sa inyo ka di nagtulagan. Kano ko na namat agatangan na kano tilalat. Adakit nagtultulagan men nga ilakok tilalat ti kuniho kin kuana. Ay, tiniliw na kalay nga. Namulta ako nga rod. Kaya't mo asawan, tiniliw na lang ni Kapitan.
Nangaladala ang iti ebidensya iti sinilwam ako ni ha? Dayta, tipod now. Ay, insagmaknak. San asyak tinangisagmakan ka? Si kamo lang tinangisagmak iti bagbagim. No saan ka nagaramid iti maday, awan pa kadusaam. Mangibabaing kakidya. Ay, dibain ko itay. Napanagnakan ngay nagumak ti kunihaw, kinukain. Kababay niya, paisa. Nasirib ni Kapitan ko na lang arudon, ngam ialeng-aleng mo. Itangay, di kababain ka. Ay, sana na maulit to yan. Kababay na talaga. Ay natatabadong. Saan mo ngamin nga almanen ti dingwen ti kaaruba? Agtarakin kamot, no kayat mo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.